Good morning mayam, nungainaribo. Kasi jam ingi ko. Ngahak walking oina tholakpane sigi water stream je follow tawraga sum chatpada isa yauthokidana ngasidi yam pharak tare halakpada. Otam hobagi una wana loi ma yellow ere phajadra yango. Yum yore ngasidi hingjang khara thongdarage makhan. Ayuki lunch yam simple ohelleko kangsoi amane aduga omelette amane hotnarajarage. Ngasidi huren evening da aigi husband gi friend ama lagani aduna hinjang makhan khar thongdarani aduna yingbiro ko mayam. Loire ayuki lunch charage. Yirumga nakupiga gi omelette adigi Kangsoi. Market tagi pota wat bakar leba tholakpane ado si se leg side lambi dune si pharaga chatune phajadre yango. Ngasidi ay hinjang khara thongdarage mayam yingminarasiko. Sisi ko frozen fish ne. Ado may mamana bache Chinese niko. Aduna ngasidi Manipuri chai sang di thongaroi ado tap musaraki yengo. Aduna menu da chicken wings fries, salad, fish fry and Kimbap amaga sama agi yingbiro ko. Frozen fish. Sini ingredient sizinadaga ko. Sida hapchalaga charamnaba. Sina kanogine kimbap ki. Siga hapani sina salad ki. Sana matalaga oyster sauce. And soya sauce. Chin tốt lên quá. Thầm gần cái chị ngọt thầm gần á. Chin to ra sẽ. Này quá. Chin hơn hấp chân rồi quá. Sisina salad kini ko ngak tang oven da hapaga thamge. Hindi suka de pick na ni sabi. Ay, sushi na palak na. Coriander and mint chutney niko. Isile to hapto niko. Sisina kimbap ki. Mayam kimbap prepare to bahur age ko yung omelette se hana khai rage sang na. Sigi mackerel macha su khar hap ke ko. Kimbap sembaje khud pudi khatang chang ado end result ti phajai habdi chabada hawradi yare kaino mayam su yumda try tawraga yengo. Hojikandi angang macha ga shamna pambane aduna yumda sembana khwaide best ne mapande lairordi yamna tange ko. Loire thi kaklage slice macha. Kimbap, chutney, chicken wings, salad, and fish fry. Adudi ngasi matang sida loishanjarage mathang video dong thenarasiko. Bye bye.